pero hanibahi mamerek siguro na uli. Sa busi sa pagkilalani subuinok ng si maluluki. Ariya pormo to si pikiraki pinatihonong na marasi korkori. Sanaing maniya tila punaaw asaso ng pagkilalaki. Ay tunggodang napasingot tonaw ay suwano uparohahoni. Sa ito siguro odorohaki siguro na huhaholomi. Na ikoning na magabediyaw gabi parsososot tubulogi. Ay itong nauli marupa na itasong otomat na malabudi. Hanibahi mamerek siguro na uli. Sa busi sa pagkilalani suboinok na si maloloki. Ariya pormo to si pikirati pinalihonong na marasi korkori. Sana